Writer and arts activist Kremena Todorova will read a poem by Olya Stoyanova. Small stories. She likes to write notes. I love you, to her husband. I'm thinking of you, to her child. Thank you, to her mother. It's a little ludicrous, actually, but her loved ones don't speak of these things, even pretend they've never discovered anything in their pockets. Still, she's been doing this a while, since the day she read somewhere that a woman jumped from the 14th floor, and in her pocket there had been a note with the words, 5 eggs and a loaf of bread. So here it is in Bulgarian. Малки истории. Обича да пише бележки. Обичам те, на мъжа си. Мисля за теб, на детето. Благодаря ти, на майка си. Малко е налудничево всъщност, но домашните не говорят за тези работи. Дори си дават вид, че никога нищо не са откривали по джебовете си. А тя прави това доста време. От онзи ден, в който прочете някъде, че една жена скочила от 14-ти етаж, а в джоба й имало бележка, на която пишело 5 яйца и 1 хляб.